Let's go we corner. Hamakass assalomu alaykum simya. گفتم یومر خاطی سرش کنم شما قرار دارین در یوتیوب کانالی ما با نامی نک XXL. خیلی ابلوشکای ویدیو را دیدین با فکرم خودتون خیلی کردین که درباره چی میره و ویدیو. слишком بعد در اینستاگرام страничкой ما просить کردین که нишонте читари моделай چی ماشینای. Я наконец-то нишон тонетон. Встречать к ним машины нови ма Акула. Ана ки якм сар мекунем айномаш. Барои чи Акула? Барои ки я бор морда ами пата нигоҳ кунен. Не ҷабо суратча мемонам. Реально Акулада монандай. Ма пешай харидан амира уже харидагӣ будам таште. Шумо да савол дода будам ном шаё ки Акула монем ё ки пантера. Барои ки сиёҳай. Пантераш ами ҷиҳат. Просто мо дар Алиса савол додем ки ҳамин BMW Тройка FC чи да монандай? Мора ҳамин картинкара барояд ки Акула да монандай. Модели мошин BMW FC M3 M3 меган ку анамун намуд моделай заводской M пакет омадагиай. И хеле переделка не M пакет кадаги нестим ша. Хелеш заводской ай завод M пакет омадагиай. Ба пешаки мегум тон шумо ира ба FC обычный перепутать накунед. Барои чи? Барои ки хела фарқ мекунад. Ва ё лично ма худам дар Тоҷикистон мегаштам. BMW хто медонен ки як алай рехтагиай ҳамунҷада. Ранги худам нем хеле FC бигем ак копияи неунам FC меомад. Даже F10 светофор да истодагиам мисол бояд бигарда например. Ими истодагиам хе шох машин нигоҳ мекард хеле я намуд интерес карда нигоҳ мекард ки мегӯй аю машину да фарқ мекунад. Ане иам FC ай ваям FC ай. И чем-то отличается неки. Озира изюминкаш чиай? Оли охири гап заданам да гӯш мекунен звукшай. Просто звукш да роҳат мекунен. Короче говоря, машина мо ай Грузия заказ кардаги будем. 15 рӯз гуфтанд 15 рӯз да омад расид. 1 минут ҳамин машин гузара. Короче говоря, ай Грузия заказш кардем 15 рӯз да миам мераса. Гуфтам 15 рӯз да омад расид. Гап то надорам бародаро качественный кор мекардаен. Машинам идеальный бадай. Ком одаме ки дид ҳайш кард чашм нараса машина. Мотор, патор ҳама тарафа свеж якай гуфтам машина. Чашм нараса омад. Короче говоря, овардан расондам 15 рӯз да бо чанд рӯз дига дасти якам шонда буд то документи сусиша кардам то худам рафтам Тоҷикистон. Короче общий говоря, бигем ман яно ин машинам хеле фақат видеоша тамошо кардам хеле ҷиддат кардагием. Ранги Дубай, ҳа? Нагӯй ҳам гармадай. Даруни машин да перемешаться кардем. Барои ки берем камтара гарм як савқи накшем бобурем дар чи гап занем. Осон нест ай видео сёмка кардан дай гарми. Барои чи BMW оли мегӯем? Барои чи BMW? Барои чи Mercedes не? Ту мегуфтӣ ки Mercedes банана ман нағз мебинем. Барои чи? Ман да ягон ҷо нагуфтам ки ман против BMW чота имею. Ман любители Mercedes-ам. Не ки гуфти русо против BMW ничего не имею. Маъқулай ма BMW ам. Ду модели ки гема ми я намуди рафтесан, я ҳам BMW ҳам Mercedes ам. Ман ёра братя ҳисоб мекунем. Шумо душман ҳисоб кунед, ман ёра братя ҳисоб мекунем. Барои ки ишанам хеле балансировать мекунад. Аиш дига чи кайф мекунӣ, аиш дига чи кайф мекунӣ. Шумо медонед ки ай Mercedes ман единственный банана нағз мебинам. А банана доз ман қувватам навераса. Слишком қимати бадай. 2014, 2015 ёша мегирам, не ки ман да вош дар кор нест. Ман мехоҳам ки последний кузови ки хитон дидесен на суратча мондагиам, последний ай ҳамин кузов 2018 хато накунам. Ман мехоҳам 2018 ша бигирам мотор 63. Агар хато накунам 63 ай бигирам. 63 AMG меган ку анамун намудеш. Как раз ҳозир даруни ҳам машин даем. Ҳозир ман даруни машина шуморо нишон кунам. Ё ки ай бардак мардак ёра ҳамият наметем. Ягон ошибка надора машин, худо ба шукр. Ягон чи ғам намета, агар немеган ки BMW слишком капризни машинай. Но худо ба шукр ҳозираш да 100 рӯзе. Ягон чи ғам надодестаи ма. Инами рулаш эмай худаш, не ки ма бо мехоҳам ки ина хеле намуди рул бизанам, ина суратш омадагиаш. Шумо чӣ гуфтани? Калхоза ё ки не? Ай пишти ки не ҷоҷдане хеле чӣ дора ку? Ё ки ҳам хеле более-менее да пари чӣ бзанем, не кам тарак некунем ҷош чӣ дош паридагия. Ҳамира бигирем мегем хеле
алькантара меган чӣ меган ҳамтари бизанем шаву ҳамин омуд беста ё ин ки ҳам сурати нишон додагин кадомиша бигирем монем дар комментара ҳатман бинависед. Рафтем аки я ахиби мошина нишон метем. чанд бор гуфтам ки барои чӣ BMW гирифтам, барои чӣ BMW гирифтам, не ки нагуфтам сабабша. Сабабаш просто ҳамин видео шума дар Instagram ғалтид чота зацепид кардаг ма ҳамин чиз. Дидам якам тар тамошо кардам, акам дароӣ кардам, акам гуфт ки додарҷон миёвем пурраи хеле и Грузияда буд. Миёвем хеле гуфт дар Тоҷикистон. Гуфтам хай майли. Бо баъди чанд рӯз бодир омадам. Ҳам видеоро постепенно ма видеои ҳамира чанд бор медорам тамошо мекунам. Акам да гуфтам ки ака ҳамира мегирем. ҳами махлум шидаги карочи гавара. Баъз аказш кардем. Гирифтан овардан ша. Мақсад дига ма BMW M5 нағз мебинам пасути не ки чем BMW M5 рожаи и паданалад мада бисотар махул шидаги. Аи кели дерзкий хушрутарай как будто чем ай M5. А M5 зуртарай хидаш не ки. Бас сути нархшам зурай, комфорт, мотор, ҳама тарафа хахто медонем ки вай зуртарай чем ай. Не ки просто рожаи мада махул шидаги. Нашоти номеро гап мезанем. Бисёри бад савол шидаги буд. Барои чӣ 0204 барои чӣ? Ма пешаи 0204 01 буд регионаш, NK01 буд, не ки ӯ Мустангда буд. Мустанга споридем, видео сторис да мондаги будам ки номероро уже қайчӣ мекунем. Ма дар нависагӣ будам ки биё бародарҷон ман мехаримша, бародарҷон биё ман ҳамира бигирам. Ахир коми зада гирифта ҳамун номероро. Ахир коми гирифт. Вол ман биём ки дар чӣ мошин зада генура? Барои чӣ ту гирифти ин номероро е бародар? Апай хуари ман намедонам. Ман ура гирифтанӣ будам бохудам. Нашид ура гирифта натонистем, ба регион 10 заказ кардем. 0204 и рӯзи нюхамай короче, день рождения май. 2 апрел NK, аки ҷада нек када намеша, просто NK кадем, мақсад нек. Нашоти ҳамин фарои летш ма чӣ гуфтаниё? Гушке даям личка ҷавоб дей фар. Карч гавара нигоҳ кунем. Агар тофтеса боша дар як рӯшанӣ, сафедай. Ман ҳамира мехоҳам кабуд кунам. Тара гуфтеса ки сирх ка. Сирх ба гуфти ман слишком колхози бадай. Мегум ки не хеле кабудш кунам. Сурата десен. Чӣ гуфтанен мақсади гап? Ҳамира бикунем ки ҳамин сафед беста. Кабуд да ис ёш слишком ҳоли хушрӯи бад метавонад ки ба гуфти ман. Дар комментара ҳатман менатуна бинависен. Роз ман бисёри бад саволтон метавонам. Бисёр ҷо шайлиш карданиям, саволтон метавонам, шумо атвет додан гирен дар комментара. Каш гавара иҷо карбон, иҷош карбон кадагиай. Ина иҷош карбон кадагиай. Ақиби ҷои глушитель карбон кадагиай. Дискоша хадидесен. Дискошам ёра хеле ман сери рӯшан кадани будам. Сери рӯшантар кадани будам. Акам гуфт ки бачам я бор биё ай пеш биниш, маъқулат мешава. Мисол созай да худаш. Омад дидим реально хушвай. Дар видео дар сурат медидам хеле камтар хираттарай да, бигем хирачопак метава. Барам хак намедонам шумо дар видео чӣ хед десенира, не ки ай пеши рӯшанак будай. Ман прям блистит кунам гуфта сабдам ки не худаш 100% будай. Капотш эмай худаш хушвакай девонай бадай. Сури бад омадагай, иҷора як исусу мекунем. Оли мошинчара мақсади гап як полировка каданиёма, чӣ заданиём? Бронепленка меган ку, ҳам хеле заданем ки барои ки паданалат сиёҳай, вақте ки ягон борон мезанад, хеле резка қоқ накади, су накади, капоташ хеле гарм меша, инҷода доғ мемонад. Я бор уже полировка кадам, бо уже патихон кушидеса, барам ка мегум ки я бор дига хушрӯ полировка кунам ҳама тарафа, ба бронепленка бизанам. Ман гуфтесам ки ҳамин мошина ягон свети дига кунам. Ҳозир агар ҳам суратоша биё мемонам, ягон свети дигаш кунам. Чӣ гуфтан ино ки ҳами сиёҳ беста. Ҳам хе сиёҳ дерзкай. Чӣ гуфтан ин мақсади гап? Бикунем ё ки не свечалиш, чтобы отличаться кунад, да? Худаш и так агар ҳам хе нигоҳш мекунад, не ки бо свеча дига куни, бо чишми одам да хушрӯтар мезанад. Ана ки гӯш кунен звукша. Ҳозир аввал халодни запускша гӯш кунен. Ман саҳри сёмка кадаги будам. Ай Мустанг да баландай дар видео чӣ келай намедонам. Гӯш кунен. гӯш карден? Ана ки звукша нигоҳ кунен. Ҳозир гаррени удивитон мекунам. Гӯшум дар кард. Шунидани паданалат читария ёги. Шумо да просто так хеле фикр накунед.
свою реакцию снимать, я вот это вот сейчас включу, посмотрим, как твои уши будут в шоке. Мега ранги мабиши. Ба якум бора худо дактимш мешинем. Ота! Ва! Падар налад. Боля ма ира балох наушнидум бахдума. Да бих гушун задак. Чисто как на эту машину смотрят. Оли шарбрей. Да, покажем, да? Узбекский. Слегка понимаю. Русский знаешь? Да, конечно. Я первый раз делаю. Первый раз делаю. Смотрю, как надо делать. Короче, ай джой ҳодиса ғайб задем. Дрифт когда носить? Дрифт кардани будем ки нашид, барои ки чӣ даш задни приводуш чад нест, привод не ба фикри худуш намедонам фактор накунам, барои ки мак хамошин фаҳм нестам, мошина хумам нав гирифтаги мо нав мехоҳам ки со хотя бы хеле дар раҳ бемона гиране да як ҷо дар ҷон дрифт кардана ёд бигирам озираш баъд мошинда хто медонем ки бисёр бемво хеле заводскои чӣ доранд, подсветка доранд, инҷош нефезадаи мехоҳам ки ҳамидиам подсветка занам, дар Тоҷикистон бояд мезадам, чун велосипед накардам, барои ки мо ҷо да як курса рафтагӣ будем, чисто из-за того, что бояд мерседеса меспоридем, мерседеса споридем, и мадмазелмон мошинша камтарак нигоҳ накард, камтар проблема бировард, ай пайи кофтукови пусто будем, бая мошина гирем сос кирда, дар Узбекистон намеша, Озбекистонда наметавонам, ҷода қина инҷоша подсветка карданем, баъд ине кнопини ҷора дидесен, баъд ине мотори ҷашон бино мешава, анам хеле сахай, чун омадам ахоне серем красива, ями сафед мекардам, зур мешин намедонам барои чӣ сафед кардагиам, сафеда хушвака, имрӯз ман хеле мебини сафеда фикр. Баъд мошини мо якум бор мошина ки мошини гирифтагим дугуна, якум мошин боро бомакунӣ мо ҳавои гармӣ мезанада, мо абрад намакунам Forza loop датчия ки просто аким хеле хушрӯ метавонам, ман хеле кайфият чона мебинам, просто хушрӯ метавонам, ки просто так на самолет парида рафтаистем, чун тема. У акиб да буд. Қариб ду бор мошина мезанам, ту остай рагасе, остай уже ки ба девона. Какой мотор у тебя? Мотор се турбо. Се турбо, я намедонам чанд ҳисоб мехӯрад. Обычный мотор. Но оборотш мезанам. Слишком тез бад оборот мегирам. Вали мо просто бо обычный намудагим, спорт плюс ягон чи хеле мудагӣ нестам, обычный. Баъд این ماشینچه ولی زیخ میشه نگاه کنم این ماشینچه را ما پاسوتی برای گیف گرفتم ازначально ما برای گیف گرفتم این ماشینچه را دیدم میگه که من بخش تو ماشینچه خودم در سختی باید معقول شد برام گیف نه ام دیدم میرا میمونه میسته ما این همین ماشینایی که ندیده سن چه خیلی هستن برای خودم موندم ما همین چی ماشین گرفتم من برای خودم چی ماشین گیف کردم برای خود ما ازначально گرفتم شون ягон дард надоранд мошинчаҳои 100% идеална ира имрӯз ҷихдем қарш када дар пеш ҷихдем девонаш
Короче говоря, барои хидм гирифтагӣ будам ҳар як мошина, ҳар як чиги яъне ина мирам ман дидам 100% ништак гуфтам гӯш мекунем як каса грейд мекунем ки чота хидм да махул шид ҳама тарафа махул миштагай айтам бегу мозирашдан 20 даст хидм да мозирашдан может быть дальнейшем ба гӯш чӯ ай паракире кеси барои тира ин намешава я пас не ина диди я бошти ай кади харим мегирифт. Это был только первый раз, и дальше уже привыкну. Все, мы оставляем это себе, так что подписчики, не ждите этого сына. Види, на? Так, а мы тогда знаете, гифту. Нет. Хай мебинем нас. Чего обещал? Ты на Ясеньке рада подарка к нам. Мама, чего мы на нем шоу? Ҳами Узбекистон да ягон кас намедонад ки ҷои гонка ҳастай нестай ҷои гонка боша ягон чи организоват кунем май мошинчара хушва кадани мошинчара зуд кадани оли кайф додеса хеле қизи худ додеса кам салома гирим сафед сафед хуштара Сколько ты уже ездишь на этой машине? я мухнашда Хотя гонка с гонкой, ходи, вот типа просто соревноваться на дорогах. Ты врешь? серьезно накада Честно? Тоҷикистон несто ки хеле ҷоҷиқи гонка метавонад деки агар Тоҷикистонда ягон кас бихеза мисол ҳамин қонуни қатъи сатҳоза ростигӣ бигира як ҷо мекуна зуд мешавад як ҷое ки бебхели коми жиланка дора бия мошинашка дусуса айканаша бигира барои ки палёбе ҳаст хеле одамон ман медонам ки ҳаст хеле адреналин дора мехоҳад ки чунанд хеле вай ӯ чиз апаси несай ба гуфти ман хеле гонкои ӯ мекунанд ку дар дига давлатҳо чайка пайка хеле ӯ апас нехай мезанад то мекунад мошинашка не чистая рай боша ки одамо як хотя бы рост намхерай розда як камтара кайф шуна бигиранд як хеле дар ҷош то бутанд мошина палёбе ҳаст хеле одамо ки жиланка доранд ичнамак жиланка доранд ма ами нашоти автоблогери слишком бад қизиқ дорам барои ки слишком бисёри бад тамошо мекунам я медонам Каждый завтрак без видео не обходится. серьезно я пацан 07 гирифта я медонам ам 07 чай бо амра тамошо мекунем ки 07 ча ку чӣ хел нишон медам чӣ фарқ дора 07 диги шумо просто ҳамин видеода лайка зер кунед ютуб каналда подписаться кунед нениёхтона дар комментария бинависед ки ам хеле видео шавад нашавад ман як гала уже идео дорам иншаллоҳ сарш мекунам челленҷ меленҷ нашоти мошино автоблогерӣ ҳам мекунам челленҷ ҳам мекунам агар ки бишавад мисол ҳамин чизоро организоват карда шава ягон одамо хати пайдо шаванд гонка ҳам мекунем ки шуто ба ҳама да плюс боша ҳам вай да плюс боша ҳам шумо да плюс боша шумо кайф кунед тамошо кунед ҳама ҳамин чизоро ҳам организоват карда ниём просто агар ки мумкин боша чун қонунӣ мумкин боша давлатода бикунем мумкин набоша даст мо чи намеям хурка поймо када наметавонем ба гуфти ман иҷода мумкин е барои ки Узбекистонда ман бисёр дидагем ҷамъ мешаванд дрифт мекунанд ай Тоҷикистон омадагӣ буданд мошинои чуна нишон медиҳанд дрифт мекунанд гонка мекунанд мисол звуки мошиншона нишон медиҳанд хеле дараҷа ҳаст Или ходить личнее входные зеркало все. Малибура зеркалаш чишидаги буд бира процент кӯзи ози мошини вай пустякай мошини ма безипишт Вот не нужно больше вот так делать. Знаете,
نیستم خیلی حیرت. حالتی سخای کردن ما میداد بامپر زدیم بامپر رکیب شه این مالی پوستکه همه در به زب ایمه ها فرمی چی نشیده یا بامپر Все, теперь это будет тебе уроком, да? Ну скажи, в последнее время одна череда вот неудач, да, вот постоянно? Просто так даже Москва, Майка, Хай, мақсад дидем, اون اکسی را جواب دادیم، پول شد دادیم، خام نمیشته، اینه که همه در بزیبیش نمیای. بامپر دریده، کفیده اوزه. لیبا ایرا یا میدوزن یا که بامپری ناوزک راست میکنیم. یا شیپوی مورا دیگه پفتریت نکنیم. ما ویدیو را دیدیم، این اکسی پروسا برامد، به پارود نیک برامدگیه. اگر این همیشه ترمزای ما اسپید میکردم ما توجه مثل تا اون پیشای ماشین دگیره اسپید میکردم میسودم ترمزامون میخپید این پروسا برامد به پاورونی برامدگی زمین چت نکردم ویدیو را دیدم بعد فهمیدم اشیبکای وایردای خیلی توبریه نه استرات سکنین دیگه اشیبکای مورا نکنین ما یکم برای خیلی اولا در غلطی دیستم این اکولا را زدیم اکولا یکم در شد گرش نهایتم ویپوس که تمام میکنیم سیمیا لایک فراموش نکنین با خاطر خیلی ضربه خوردگیمون هم لایک کنید نینیتون در کامنتار بنویسین اگر بشه و بعد یگون آدمی که باشه شلانکا داشته باشه یگون گونکا یگون چه ارگانیزovat میکنیم خیلی درهای ترنه یگون رایی که یگون کس نباشه یگون کس میشد نکنیم یگون приключение نشه просто گونکا все на этом اما کس خدا کنیم یک نه خونه و سر